for me that was say Ali wayo kase ame ni modromo ke ewale ke susuma ke ni bi fe mi nche ni mo fe ka mo fi amo cha ni umanye aba joma manche akwashon the second mimbo manye omanya bla mi nche ni muka abo akachi ni mako no ni ifita oyi ni manche no yele ho ne ya hie ni no fia na afi bla ba no fia no ko ni ba momie sane tuni mi nche na ka jomo ka abo ni ne me papa odi family am chia papa na me kan church of friends odi family na na me chia ka se no ka se na on fa ne do na mo ara fo ko wa si fare professor foundation esu echi abo echi don queen fra queen na ni so no man that's really so queen media na attention tv subscribe channel like page no na ka cha support say onu kuto na oyo hin na hin so de nipa mi ntimi sisa because onyame aka ye hontem say obehira attention tv na attention tv nipa bi ntimi say nipa ba obeda say no nipa poni for eso mama mo ba yan adwuma because I'm telling you, I'm giving you warning. Say ni adwuma na say onyame tiase a edi ene Messiah ndi ni Messiah dia Abraham nyame obema attention tv akoba bia subscribe share channel no like page no nyame share na oba ekese afi ekwe me am tie me say me di prophet ka kwese afi odi for back to back be you say me pa cha what next Friday watch night me pesa oba baby na waka ho ntem say wo so ni erade betintam ana erade abebie akwanya na ebeye fe na aboroso na yekese nyame betine ni mahwe wahwe kwala a ho masem arofo me yanko ani enne insem bi twegu a amafo kabi amafo je na amafo tidi yenyina o Ghana ha ye chese school feeding maame fo na school feed aduane no ye ntuo mka no wa firi nyama twam hu se ahia ho ntimi ntwentimi ama kwara no amuntimi aduane na headmaster for class ntimi interest school we ene ya papa John Dramani Mahama JDM adonu ka se esiremu gentleman esiremu champion esiremu seizi dondo papa in fact the gentle dia any garlic walking dia she John Dramani Mahama obi eniho so she Africa captain na ubezo wa lifting the sun kakra no galiba na fa na achisa no okaze John Mahama odasro ba kope to abarema John Mahama ana akwai senasiu se ba kuyo e sounding ne apoto mpoke jaga okaka rap bia de to nyoma John Mahama ana Mahama ni 2020 election osina babu mu obeko so ye dwuma pa because no do Ghana ampanso sie kase captain smart kasanoma ono atwatoro bi wakana kore na fei John Mahama se Ghana tuma no wantom roba ye dwuma pa because do Ghana e ba ni say yi blogger papa CB John Mahama CB pa no se o wawere ho e ma Ghana ayere bi bisansa na Mahama oba den pa 4 years oba ya tamis ni jawe den Mahama ye dwuma e ba ni ntachesiza e ba ni se yemfa school ni blog nto a e ba ni se hospital sa e ba ni se university poly to 10 to university a John Dramani Mahama oyebi papa first ni et secret tire betwema traffic to Mrs. John Dramani Mahama ni east traffic to ma secret ye kraba pe Dubai ema o sofa Nigeria actors buy e betwa advertane ni fie wura hye motuem na say Mahama ma secret say Dubai or the fire service bi bia be say police station show to Mahama wa yebi oni pasa ya dia osayi no when the Mahama was signed an investigator send us of mother a presenter what the investigator
no go school to school o se mekoma o hwe na Akufo Addo adwuma ye se o ma free food free education no e wo so na so ya de free education no aye na we na mama kwa hwe aduane akwara ni dia o se aduane ne nye o ko di man tamu o ko bonto ano se hwe me ma me ni nua no mema mo ma me kwan yo na me mra na me ba aduane fon na Nana Akufo Addo edema mo mani die e poison na ti mama kasam se your mama is what media journal investigator what da nas adame your nas sa mama kase edis garden no and on am school no hwenu ane a kola ni di aduane bi wa nye almost to be busy from Monday to Saturday to Sunday omudi gobenko a gobeni kwa so nchini gobeni so abonte for say kwa so aye high purchase ntini omudi ka na nua kola dia omo yare eno na mama bi na say sebi yes president mama o ka say sebi na woni makama mpo a ondi nti aye mjishia ni abataye to mama kasa osina na Timothy Nana Akufo Addo ye president Timothy untimi famia na fon say ema ye mani amune da chi future na ukunkum mo food poison o me den no titi the way na mtia some no me sense we for back to back e say me di good so ne na me we mama asam na me hwe na me we na no say enkola na nkasa kora mo no aduane no o me de aba abonte say education high rank to for no o mu ntwe mo ka e mo be demonstration na say ne mama ka no kweti school for na po headbusters na de o mo we de e wo twetwede me information bi fi school me menka o mo wo twetwede no mo atimi bi nsiri kakra de mo kokko nka ho ana so wa ye no mo de gele gu na pepe wi saw e wo so bo ayetin o ye bo ayetin we die mama nkasa nu masam no mama nkasa nu masam wa ka no anote wo de mo de o ye hwe mama nsam wa o kan presidential ewo AOB anye ina yenim adekrontia yenuanom MPP ebedi ntro se moto abamamia meba free SHS no metwam eno anom de ye campaign meanwhile ntro if we say free SHS no 2016 any SHS you shall see any day students. You can say day student be our school be a untiashe. And you say Afia Eba 2017, September 2016 academic year no, you the borders back home. And this Afia no, you the 140,000 boarding students. Eka free SHS no. If we say Constitution, let's say we should do it progressively. Enti na yeah progressive. Every year near the biaka, every year near the biaka. Kopem say ye be cover bia. And almost there almost no immediately. Immediately omuka so no. And no enede or how abeto awofo no so. Ezu because answer now be share free HS I say or share making sure say dormitories wo ho an kwada no beja baby ada also making sure say classrooms wo ho a obenya baby esua ade also making sure say dining hall wo ho baby on betimi edidi enti e sha say no ena ni esi dormitories dining halls this and your money na e was secondary schools thing na ena esi e-blocks community day schools so aka ho if you say him say enkwada no be dose a e was so munya school ni bi ko ena we mo bae say free SHS no at once wo so wonya ahoboa bia enkwada no ebenya ahoto etimi asua ade eno enede ohaw naba
after yetimi de go back ebi akokrantumi secondary school na wenya dormitory jese okope obi dan high ma wo ba etimi ko school ene wo kohwe eduane a enkoda ni di wo school a sebi empreduasa ebi ani fie mpo ne kraman endi se eduane no sebi enkoda ni nyina free school ba na omo afonfon ezu oko hwe dormitories no the way a omo parking koda no ombe free school aba this all the spray you omo bibi anyasa so close so ebeba ofie ezu enti me catch omo say me say ne amunya ne say monfrɛ awofo no na monfrɛ school kwada no ne mfrɛ teacher for ne mfrɛ omo wonimdie ɛwɔ adesua mu ɛwɔ Ghana ha nyina ne nyina yenye hyiamu kɛse ne nhwɛ enioma enkoyie wɔ free SHS no mu omo say Davida omo nye anka mo ye ya nyansa ni obakofo tim anka yebehwe se ne be ya yebetimi asiesie free SHS no ama nkoda no ho atom right now ade ama nkoda na duane asem ensem enkoyie and they said almost centralizing the feeding system into headmasters any schools omu need to me omu ankasa ombekwa akọ hwehwe eduane ama nkwada no enti se eduane ni ho na omu sma eduane maya nkwada no omu ndidi enti one of the things I yebeye NDC bar we're going to decentralize the feeding system of the free SHS. Ezu yedi sikane be schools na nkasa headmasters no normal koto eduane no normal de abema ye kwada no normal etimi edidi yie normal etimi eso ade right now say national buffer stock amfa eduane am oh experts maka sisi wadu investigator or journalist pa wodi akro adwuma wa yin no so papa kan ba complete no de bia be kan orofo jomama mumo sema so as a ex president what you say no investigator no ko ground edige go fado oya aya TV India na ko Master Foundation and a boy chido e me kan say aha se the TV unyame okayan like page na ship page na enne bra watch night e bra be sure